ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاویر دور جیهانه، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه آمد دنگ دیاسپورای. بله تماشاوانین هجا کردین لدیاسپورای دجین بسالانه خباتین گرانبها کرنه تایبت لسر پاراستنا زمان و چاندا کردی لولات کو لیدجین. هفتیا بهری ما نوچهک نخوش بهیس که بشا کردیا رادیویا سویده پشتی 23 سالان تیگرتن و ای شف مجارمه لسر ویه. شش ماه یکی 2001 ده جرا یکم رادیویا سویده بزراوای کرمانجی و سورانی دست به برنامه خواه کریه و حتی نوها بردوام بو رادیو نتنه به کردی بو هر وها نوچه و بویرن لسر کرد و کردستانی بشه گرینگ یه برنامه دگرت گرتنا رادیو یا بشه کردی دناف کردین سویده ده بو سدما خمگینی یک گران نوها اف بویر دروجه کردین سویده ده مجارا یکمه مخواست ایشب ام وی مجاره به میوان خوین هجا که هر یک جوان جهلا خود آواکارن اکولا کردن سویده نه ام بوان را وی مجاره بنرخینن. بله میوان ما نهال استودیو نه هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه ما دنگ دیاسپورا. زور سپاس روزا خان و تجیب خیرات صابن سرچاوا هم خیراتن. بله از امی به لورین خانم دست پی بکن لورین برزنجی تو کارمندا رادیویا سویده بشا کردیه از جنیز شوپینم زیده 18 سال از باورم تو کار دکی. لورین خان از خوازم دو پرساشته بکم لدو هفدو یک جه هستید تنی دست به که کته دست به برنامه رادیویا سویده بشا کردی کر چاوابو و کردک لسویده و یادنجی هسته دویم و هفتیا بهری که تبهیست چاوابو هر وقت خوازم و پرسیزشته بکم گلو جنفش که ده اف بریار هات یا بحاضری اف بریار هات ام لتگهدار بکم. بله بله حرتشتی گلک سپاش بو در فته و برنامه و اف مجارا و هالبجارتیه سلاف بو و همه میوانن بشدار و هر وقت تماشاوانن به برنامه او گلک پرسیار بوند یکی ده ایجام همه روژا یکی دست بکن روژا یکی دست بک ام پید هرن همه بله چند دقیقه بله راستی گوا من سریل کاردا از گلکی دوری وار روزنامه‌گری بوم گلک به چند کردی و مجول بوم به زمان کردی و مجول بوم و وقت گنجا که 25 26 سالی بوم برای 18 ساله مدرس پیکر دبشه کردی رادیو سوئد بمن يعني هلبته گاوک منظم بو جبر رادیو سوئد سواریس رادیو ناوکی پر منظمه دناو چاپمنی سوئدی ده و کم زانن جکوینترین مدیاین سوئدیه جمزنترین مدیاین کوملت باوریا وی پی تی رادیو سوئدی ایجا نه بشه کی می کردی ده هی اف بگومان سربلندایک بوبومه از لگور گرماتیا دل خود چومده دست بگه و مرو گنج و مرو گلک فکر هبون و گلک برسن چاندی هبون دوی وقت ده ما زایله هبو برنامه که مگاسین بو موشان زندی هبون فرماته کی آوائه کی دن بو بلکه مجارن سویکتر تیده بون ایرو روز ایکوت رادیو سویدن کردیشه انگو شنوچه رادیو سوئد بزمان کردی ایجا ام بونن ادی برنامه که نوچه یان برای هر تشتی و هر وها ام مجارن دنی اکتوال کو رود دن دوی دمامده ام تبلیو ادکن ایجا وقت هستن من ویدم گرماتی بو خوشی بو حماسه که مازم بو اکی دبیجن کاری که دو موی چاقی پیش روز آخو ندید قد باور ند کرد از 18 ساله لیک جی بمینم و کاری که یک کاری بکم لیولو وقت منی سرکه جی و دم نروجنامه گری بو
اورینتالیسم بو انگو زانیارین گشتیان روجلاتا ناوین مزمان فارسی کردی عربی خوند بو يعني از بنيت بوم كو افتني كاركي مؤقت بو كاركي دمكي بو من هر بردوام كربا هدي از بحسيام كو وار روجنامه‌گري واركي پر فريه پر خوشه پر مجارن پرانیا مجارن روجانه و يكو دلي من حاجة كده دوي واردة هبو إجا الوادر مام بچكت بش عربي دمكاركر لوا كدم بكشت بش كردي دزكار دكم راديو السويد برنامجنا جالكنجي من دين برنامج ريداكسيون اندنجي اما دكريه لحالي حاضر از بخو برودوسنتم وكبيجن بر برسان نافاروكا وشانا روجي در هنرتياوي دكم از لجل هكارن مني هجا بشير ونازنين ونشتمان أبي دايمي كاردكن لما تفاقع الصلاة دجلك كارمندن هجا و البرد لما بر عزيز وهجا ديتنن ومبار كار كريه وام كيف خوشن بوي خبرته بوي سربيهاتيه أول بونها بو كان جا أم بي حسيان يعني تشاوج ورا بريار تشاوج ورات بله زانه برای هر تشت زوجی بیجم رادیو سوئد و تایبتی رادیو سویدن کوجرد بیجم باشه پر زمانی یه رادیو سوئد يعني نه هر سال لهر فتره که جاره که کنترل و انالیزن خونی زمانی چید کن درباره گروپن زمان وان دوی بشیده هیه پیکتینن او جین نه رادیو سوئد لوی پرسید نارن پرسا زمان کاگلو چند جوی بشی لسوئد دجین بپیویستیا نوچهین سوئدینا بزمان خواه و کلا پنابران جوی ولاتی انگو جوی ملتی چندین سوئده ایجا مدوا سالا ده گلک بش دیتن هاتن گرتن و گلک بش نوجی وبون اف دوی دماکو از لودره من دیتیه بچاوه خواه مکار کرده نها جی وقت هات بو امزانن انفلاسیون هیا و روش آبوری ده تمام جیهانه دو لسويد جي بيقومان نقلك ستابيل ونشتيه حمش شركة نتني راديو السويد اللي برانيا مدياين السويدي محاولة كن حول ددن مصروف أخذ كيم بكن هرمندان كيم تربكن برنامج أو تربكن إيجا مزاني بو أبني قاش هيش فايزة ده لكش جمع نزاني بو نأستاني ونبشي كردي كش راديو السويد نزاني بو أو پاراستن لکوی داره بکوه و تأثیر لکیش بشی بکوه او پاراستن آبوری به مبستاته بله پاراستن آبوری و کم کرنا مصروفه وکی بریو رادیو السويد بیجه جبر برای هر تشتی لگور بریو بریه یعنی انجامن و گاوینن و پیواجوی پروسسنن اما مزانی بو که روژا چرچمه او نوچه بلاو ببه لگوتن او کسی که تعدل واتن کرن او کسی که باندورا و بریار الواتن کرن و بریا و بوقت بحسن جمر روجا بری و گوتن بگومان ام کتن يعني شوكه که پر مازنده جبر اگر او یکا بریا چند ساله که حتی بایا ام بلکی وقای سیرخ نگر و عجب مای ندمان لدوا سال داوید بشه کردی و هفکارن بشه کردی ده راست خباته که پر هجا پر مازن کریه نتنه بو کردن سویده لحظه بزمان سویدی ده بشن دنیا رادیو سویده دو تایبتی بشن و چین رادیو سویده ده ایکوت او یکا نه امتنه دبیجن هر وحج مره هاتی گوتن جالی بریو بریو و جالی کارمندا و جالی هفکاران بکو اون ستونا بشه پر زمانی رادیو سویدن ایجاده ما اف بریار جمعات گوتن ام راستی هبتین من مازانی بو ام چی بیشن راستیه یانا لگور ارگومنت نوان گوتن لگور سبب او دبیشن ای کرده ما کتنا ناف جواکا سویده ده انتگریره بونن پرسا انتگراسیونه هف گنجان نوان ده ناف جواکه ده پر بلنده بکومان اف جی سر بلندایی اجبومه لیا ام کارمند دبینن دو هف پیوین و راپوری کو ام چه دکن ام ویکی نابینن ام دبینن کو هم پیوستی خلکه بمهیه مباوریک نابرا خواه و گهداران ده آواکری ده گلک سالا ده یعنی بیجم بشن جگهدار ما هین باوریا وانا بمثلا چاپمنی نایه جبن قهوة جبر جوالاتنا هاتنا چاپمنی گریدای حکومتی گریدای دولتی گریدای دستلاتیه که
سال بسال ما او كونتاكت او بيوندي اواكريه ونهاجي ام انجامي ويد بينن ده بيبينن ماده هم بسويدي هم بكردي اجاز كارمو بيجم ام بركه برجرينجن دنابرا كردن سويدي ده ونوچين راديو سويدي ديانجي جواكا سويدي ده وبو يرن ده بن جبروجي افخم ياك پر مازن بوج مر براستي حتى نهاجي از بيجم ناستنه ام هرچار هفكار هنا مجيما قبول نكريه هنا ام نكانو قبول كرنه کو براستي جيوه بين گرتن سيويه كما هسيا سپاسلورین از التباگرم از بخوازم تهنک آگاه داریدن جینکی برفره بدمه از هرم جکک عمر بپرسم عین هما عینی پرسه پشتی 23 سالان رهبریا رادیو سوئد بریا را گرتنا بشا کردی دایه دما و نوچه بهیست هستن و پیشی چوابون دسته کم ده چه هات بیراوه و چما از وی پرسیج میوانه دنجی بکم ایکا کمر ام بتا دست پی بکم براستی ام بخواد کتن شوخه یعنی تماکم مخواند بله زور سپاس جبو گهداره و بشداره و نوها هم زانن گو لورین خان عمره بی 43 سالیه عمره بی 25 بو 18 سال از لبه کادکم هره نکی ماتماتیک بله لورین تدش بسرگوه دیا شوککی پرمزم بو جمرا چونکه ما بزحمتیکی گلک مزن ام سرکتن گو بشه کردی لرادیو سویدی بیدا مزر عندن ما از بخواد دگل بری منجی خلقی هل دابو پاش منجی خلقی هل دابو حتی گو حتی دا مزر عندن ما لإنجلستاني نابرا حشتي وددو حشتي وبيش جوز بورابو ما پر هل دابو بي بي سي پاش گو دنگی امریکات سالان نوتو چاره دا يعني نوتو چاره دا قدست بيكر ما ايدي جرأت ستان بري مدقل بي بي سي دا بحث كربو لها نكرن دقل راديا فرنساوي جي امكان چينبو دقل المانيا دا جي چينبو اللي جبر بيا قل لكي ما خوش بو قابا قو راديا كردي لسويدي هات دا مزراندن و به همو کرده خوش بود دنگه که من زیده جی همو پرچه کردستان دا لی گرتنا وی حتی نوها جی استینا گیم گوت چما دو مسئله آبوری نا ارگومنته کی گو من قانع بکه دورا اگر فاکتری آبوری بو چما تنه زمان کردی و تگرینی هلگرتن گو بینه گرتن من لدنگی امریکا کار کریه زانم کو گلک جارا گلک کرایتیریا گلک پیبان هنه جبو وکرن و گرتنا بشه تایبتی مثلا گاواز لدنگی امریکا بوم بشه کی مزن و بشه عربی حتی گرتن لدنگی امریکا لی دورا رادیو تلویزیون کی دن لدربی دنگی امریکا دانین رادیو موسکو دوقتي خدا بقول لك زمانها بلعب كده وهنجي راديو فرنسا بعيني تشت دويتشه فيلي هون زانن او جي بقول لك زمانها راديو بلعب كده لي بيبانا قرتنا بشي كردي حتى انه هات تشتغل سروكي سويرس راديو بيجاز قانعنا كرما سبب دين هنا گرگ امزان من بیاوایا جبرچیه لی تشتک هیا از تیدی هم لسویدی حکومت نکاره بریار بده چونکه نکاره دست دریجی بکه سر کاروباری من دیگهت یعنی او دستگاه کو سربخانه وزارتنا حکومت کاره بریار سروان بده چارچوهی که گشتی هیا بریار حکومت و پرلمانی هنه اللي قابقوا دزقاهك دبي رسمي دزقاهك رسمي نا حكومة وزارتنا دامي برلمان نكارا كارتي خدستوان لي سروكتياس فارس راديو جارك زيادة الروم بكا جتشما جغيني تشتين عبوري
دي چما تنه زمانه يعني بشكرنا راديو بزمانه كردي وتقريني هاتي قرتن تشتيقوا حتى انه هابل كنا نبسه. بله gelekî spas ke komera mel dîsaltev egerin bi rêz keyayîzol em ji te aynî pirsê bipirsin tu çi dibêjî derbarî veya di hestê te çi ne aynî pirs di destê yekem de çi hat bîra te û çima dema te nûçe bihîst. Belê êvar baş silav û rêz bo hemû hevalan û guhdaran niha ev 2 salê dawî tiştek ku alaqeyê bi Kurda heye hemû pirsên ku tên rojeva çapemeniya Swêd yan ji yê Kurda da li Swêd hemû girêdayî aynî merkezî tu bixwazî nexwazî wekî Kurdekî wexta ew nûçe ji mir hat min direkt bi prosesa NATO girêda ji ber gelek sebeba yek ji wan ku Kak Ömer jî bas kir Lorîn jî bas kir ev wextê ku biryar hatî dayîn wextekî pir balkêş e yani heftekî teqrîben heftekî 10 roj berê vê biryarê Parlamentoya Türkiye pejirandina endametiya NATO qebûl kir îja wekî Kurdekî em jî takip dikin dişopînin ev münaqeşeyên ku derheqê NATO û Amerîka û Türkiye û ew bazariyê ku heta îro çê dibe lûr xuya ye yani ji min re wekî yani Swêd ji bo Türkiye jestekî da got yani ji vekî niha em hemû dizanin ku masayekî müşterek çêbûyî ew mase müşterek ji SEPO û MİT pêk tê ev ya vekirî eşkere dibe ji hikûmet û hem karê alaqeyê bi terorê dişopînin lê mesela asûl ew ê penaberî û ew tiştana dişopînin lê derveyê wî hinek tiştê din dişopînin ku haya me jê tuneyî ewana jî em bêjin mesela em bêjin heq mafê komeletî û xwe îfadekirin û mafê xwe pişandan li wan dere de hinek astengî dixwazin derxînin hîn jî ev münaqeşe orta wan de dewam dike Türkiye ne tenê yani Tayyip Erdoğan bi xwe lê aqlê dewleta Türkiye di vî meseleyê de di ew ê de hereketê dayê bi baweriya min ew jî yani çi destkeftiyên Kurda li Swêdê hebe ew ê bikin armanc ew ê bikin hedef em hemû zanin tabî li Swêd radyo serbixwîyê hikûmet dikare bidaxele wan bike lê de aynı wexta em zanin ku li Swêd indirekt jî bibe informel jî bibe tesîrekî eger hikûmet bixwaze yan dewleta Swêd bixwaze li ciyekî dezgehekî saziyekî bike dikare bike û kirî jî ev tişta de mesele migrasyona siverketa em dibînin ew tişta rekomandasyonên SEPO di mesele penabera de em dibînin mesela ev sembolên ku dixwazin qedexe bikin di wan tişta de em dibînin yani hinek tişt rast e li Swêd em 5 salî me jî fehm kir yani li Swêd dewlet çawa dimeşe eger bixwaze dewlet îlam li ciyekî informel jî bibe tu bê ku haya me jî hebe ew ê biryara xwe bigirin ew ê tiştê xwe bikin li vir eger mesela viya jî ez fikirî madem li Swêdê herkes pê dizanî ku ev mesela NATO endametiya NATO mesele Kurd û nizam çi biryarekî wa karibûn 6 me paşê ew bikirin niha girêdayî biryara parlamentoya Türkiye viya kirin ew jestekî ji aliyê min ez wisa dinirxînim wisa nebijî divê em wisa dinirxînî eger sedî sed ez yani ji min re yek bêjî ku destên de belge heye ku ne wisayê li dîsa ez ê wisa wekî Kurdekî ez ê wisa bifikirim ji ber ku ev êdî tekoşînekî destpêkirî orta Swêd teslîmê ew ê bûyî yani ev hikûmetê ku na ser hikûme di mesela ew ê de NATO'ya da teslîmê Türkiye bûyî û Türkiye daxwaza wan tu carê ew ê
بسینور نبه او دوام بکه او زیده تر ببه جبو یا جدی پرسندن دا هونه بحث بکن امی جی بحث بکن هنک پیشنهاد میجی او هبن yani ev destkeftiyê ki Kurda bû wekî lorîn jî bas kir ev tenê peşa Kurdî nebû her wa alîkarî di mesela nûçeyên rojlata navîn de ne tenê eleqa bi Kurda wekî din hemû çavkaniyê nêzîkî sedî 15 çavkaniyê Radyo Swêd bû tiştekî wiha resursekî wiha meriv daxistina wî biryar nagire ev gotina min. بله گلک سپاس برز ویلدان تنر کلام اینی پرسش تجی بکن دما تبه هیست چه فکری دسته کم ده و چما و هر وها بله ام جوه دست بکن بله گلک سپاس جبو تا و جبو چارپل مدیا و رزو سلاوی خوش میوان را و گفتار و تماشامان را دیار دکم عاجز بوم yani aciz bum, pır aciz bum. Jiberçi aciz bum. Yek jixo radyoya Swêdê yani keyade programekî din de jî bas kiribû jixo pır dereng ew bû. Yani niha wexta argumentê wan alîkariya entegrasyonê be piraniya yani îro jî piraniya yani penaberên koçberên Kurd li Swêdê di salên heştê û notî de ne destpêka salên 2000 da destpêka salên 2000 da êdî Kurd bi seviyekî gerek ew de entegre bibûn ji xwe ew prosesa entegrasyonê ji xwe gerek pêş ketibû ji xwe pir dereng vekirin û pir jî zû girtin pir jî zû û pir ne li gor qaîde û rêveberiya ew şeklê ku em fam dikin dewleta Swêdê niha jê re dibêjin Uppsala State niha yeka weka her cüre civakê de sê meheyê yani niha 18 sal li wê derê kar kiriye yani bi kêmanî 6 meh jê re dibêjin Uppsala State dibe hebe yani Uppsala State نها بدأوا يعنينا كار يعني وقت يعنينا بيماني پیش وقت دبي جوان را ببيجن نها اف مناقشه يعني دعوتني دسبكي درجات قلتون اساس سرقاتيا راديوي مها گولاني دا بيان اخويا يكم دابوك او تصرف بكن پشتی پیمانا نابرا sendikayı Rojnamebana Yunanist Förbundet u karmendin kare çapemeniye Sveriges Radyo Swêdê tede piştî ku işte sadî 4,1 ji bo 2024 û nizanim çi reqemê wan hene ew kê wan heye beyana yekem meha Gulanê ye lê beyana duyem a rêvebira çi bû navê Sîsî xanım Kali müdüra giştiya Radyoya Swêdê erê ew di meha nehada dozdey meha nehada beyana xwe da miqdar dide dibe 200 milyon hatta 205 milyon kron em ê tasarruf bikin niha ez ji we re sê reqemên din jî bidim yani çima ez acizim yani yek dedewa dikin li ser redaksiyona sebebê ku dûra deh rojberê aynî xanim wexta got ku yani işte mesela tasarruf ve dibe em pere karmend derxin duê çarçevê de derewa dikin rast nabêjin 205 milyon kron ji bütçeya salane ya Radyoya Swêdê ji sedî 8 3 milyar û 200 milyon bütçeya 2023 ya Radyoya Swêdê bû 2000 karmendê wan hene niha biryar girtine 108 kes avê derxin başa ev tofan nabera 2000 kesî de hat li ser redaksiyona Kurdî texiya
yani liber dereveki pirmezin heye dido yani tu eğer karmendê xwe nikarî şeş beriya şeş meha ji kar derxî divê wan li ciyekî din bijî bikî loma min ji Lorên xanim esas rica dikir ku ev ê yani radyo sî û yekê adarê de bêgirtin lê ew heta kengê maaşê xwe bigirin ji kar bi tebayî tên derxistin yan dernexistin gelo bi vî hawayî çawa ev ya dibe tasarruf û çend yani ji derveyê ew raportir dibêjin cêra ê ku muwaqet kar dikin li ser xebera kar dikin tiştê ez zanim Lorên Xanîm jî got 4 karmendên daîmî ew kê hene radyo redaksiyona Kurdî ya Radyoya Swêdê hene li vir kekeya û kek Ömer van tişta aniyên wanê siyasî îza kirin ez zêde lê li ser nasekirim lê hîn di destpêka peymana cara pêşî di hejder û pera de çêkirin Türkiye ji Swêdê xwest ku hemû dengên Kurdî ê ku parvekar e separatîst e divê bêgirtin li gora Türkiye her Kurdekî terorîst e û dezgeha radyoyê jî gelek jara nûnerên dewleta Swêdê Türkiye wekî dengê terorîsta propagandayê terorîsta dikin binav kirine û beyana ew 18 maddeyê ku nûnerê Swêdê de hevpeyvîne ew kê de Oscar Stenström piştî civîna istihbaratê ya de ew kê çêkir 18 madde di rojnamada hene banatev diwan 18 maddeya da yek jî ew e ku kar û barê çapemenî yên terorîstên Kurd û tevgera Gülen Fethulahçıya nav dabûn kîjan center divê weşanê wan bên sekinandin web sîteyê wan bên sekinandin loma sedîsat û yani li ger qeneatê keke heme jî û kek Ömer jî rast dibêje yani ew peywendiyên hikûmet û dezgehên resmî da ew kekî heye Swêdî jê ra dibêjin Minister Stüre yani îdarekirina jarî wezareta falan tune ye lê jarî kanûnî tune ye em pir baş zanin du faktorê esasî yek mesela NATO yek jî mesela yani faşîstên Swêdê demokratên Swêdê her tiştê ku bi biyaniya ve girêdayî ye dixwaze qers bikin û zû vaye ji xwe Sveriges Radio û weşanên dewletê di hedefa Sverige Demokrata da bû ew faktor jî têda heye yani eviya jarî me Kurda ne tiştekî qebûlbar e divê qewlê Swêda dibêjin domosterlega Kurten povûrt yani ew qertê xwe divê deynin ser masê li vir indirekt bejî îdareyekî heye rêveberiyekî heye tesîra Tirkiye pir mezin e û Kurd ji Farisa û ji Ereba zêdetir hewcedarî weşanên bi zimanê Kurdî ne Kurd bê dewletin pêncî dewletên Erebî hene û gelek weşan hene û Kurdo wê rojê nivîsande bû li gor îstatîstîkên mîgrasyon verket herî zêde penaber ji wan welatên ku Kurd lê bindestin tên loma argümentê wanê pêwîstiya hewcedariya entegrasyonê jî hêsankirina prosesa entegrasyonê jî ne di cî daye ciyê xwe nakile û Kurd heta ku ji me bê qeweta me ewka me îrada me ye yekirtina me ye li wir jî ez parî bi rastî ew bûm yani birêxistinbûna me Kurda parî di Swêdê qelstir bûye xweziya bixurtir bûna lê tiştê ez pê hesiya me erê yani aciz bûm tiştê wan dibêjin ne rastin û divê em ji bo ku rastî derkeve ortê
زیدتر بخبتن زیدتر سری خل سر بیشینن زیدتر ام آگاهدارین راستر درخن و پیشکشی جواتا خود بکن بله سپاس کن کلک سپاس کک ویلدان لوری نزدی ساعته وگرم دنابر هنک فرز جیشتهات بکرم بله بيجم كرينج از چند خارنا الودا زلال بكم تشتن بله. هنن ببرفرين هاتنا قوتن و زلال كرن جير بيوست تشيد بس و بلاز بيجم بريد بله بلز دکاره بله بريا حر تشتي دقالك چاپا منيا كردي دا اويا كاشاش هاتيا قوتن راديو السويد نه راديو دولتية سازية كسر بخوية اف قوتن جيرتوننن تجاری تأثیر در و یعنی سیاست یعنی ریکستان پارلمان لی نبوده سازی که سر بخواه اوایه که بشه حتی نگرتن بشه پر زمانی ده رادیو سویدن وکید بیشن یه دائمی زمان دائمی که هنه کردی تأثیر لی بوده جبشه موقت یه دمکی تیگرینیا و روسی تیگرینیا دما پاندمیه ده حتی آوا کرن روسی جی دوی شر اوکراینای ده حتی آوا کرن اب هر دو بشی بری ندایمی بو وکی به پیمان بو به کنترکت بون او جیته نگرتن او زلالیه که آدن کو ابسگنینگستی مولتا آگاداری کرنا کارمندان به ترکا کار او جی نپرسه که اکتولا نها جبر مبحثا جیه کار کریه من نبحثا کارمندا کریه یعنی رول لنا وقت به شنستنا وظیفه تنگرتن لکارمند یه تایبتی اوین کو کاری و دائمیه فاستانستلدن او هینا اف پروسسه که نها مایه هینا یعنی اون درباسی و نبونن پرسونال پولیتیک و پلاسیرینگ و که کی بریا که هاتیه کار و حری داوید و او یه ترک بکه او پرسن هین مانن هین پیوژویه کدنه زلال کرنا حری داویجی چما نها هاته گوتن وکی من گوت جم پاییزه ده پلانا کاتبو دانین که دکیجا پنگاوه ده وچه آگاداری بگهن کارمندان یعنی او روژا کو او نوچه ده هاته اشکره کرن او جبره و هات بودانین هینا بلکی پارلمانا ترکیه بریارا خو ندابو کو مثلا پرسا سویده و اندامتیا سویده ناتو ده خدنگ دانه ده بس خواست ازویجی زلال بکم پر گرینگه ام و تشتا جهو جدا بکن بله رجا دکم لورین خان از پرساب دو هفته اشته بکم حتی نها چه ریاکسیون گهداران هنه و يعني جهدروان راديا سويدي چی دبیجن ریاکسیون وان چنه جمال هناك بحث بك مبخوا ميل ج ريداكسيون ارشاند لمن برسيفا غراندن برسيفا وان يا كدريا گشتي دي چي گوتبون جبر بروبلمين ابوري و مصرفي كيم بكن و ام وفيم دكن داوياج گوتن ام هستين تا ياجين و كردان ام فيم دكن لي ام نچار بون كو ام بيبرياري بدن حتى انا هاد شي رياكسيون هاتن جاليه گهدارين راديو بشا كردي برای حرتشتی از خوازم ویجی بجن ام کو دو شوکه دانن و خمگینن کارمندن بشه کردی ام روشا رادیو سویده فهم دکن کو کتنا روشا که آبوری ده وکی من گوت نتنه رادیو سویده پرانیا چاپه منین سویده کتنا تنگاسی ده نوها اگر نوها جی سر لنگا بند خوازم خواه بپارزن جبو سالم پیشتر او جی دوی مرو دین برچاب ایجاجوی آلی و نجبر کو از لویده کارت کم لی از فهم دکم روشه من چی بگوتا میوانه تنی بشتر جی از بیجم بشک جی گهدار منن ریاکسیونا گهدار منی دن کو پیوندی مردانینن همان اف ریاکسیونه مثلا او کو پرانیا و مثلا ترکیه و ناتوی ودگری دن جبر کو ده همان دمه ده هاتیه تایمینگ او ناکه دما کو ته ده هات اشکره کرن همه مثلا دخن شکاده یادن او کو گلک جی دبیجن اردوغان در کتبو سر دخویانی دابو گوتبو ده چاپمنی سویده ده مدیا سویدی ده تروریست کاردکن نظام تبیره و پروگرام که ساتیر پروگرام هبود SVT ده کمیدیسیانه که کردلوه ده حنکه به اردوغان کربو پر عاجزیه که پر مازن چه کربو ایجا جوه چاقه ده دوات آویتیه چاپمنی سویدی کو تروریسته ده کاردکن هر وها جی گلک جمره دبیجن جی گهدارن ماجه او کسن پیوندی مرداتینن دبم جبیر جینا کن یومی او کسن سروک پارتیا دموکراتن سویده
گوا بشه پر زمانی رادیو سوید رادیو سویدن که بودن کاسیا شاشیه که روزنامه‌وانی کو کر گوا شاش حتی ورگراندن چند راگهاندن سیاسی کو حتی بون کرن و چاغجی درکت و گفت جبو چه زمان کردی زمان سومالی زمان عربی هید رادیو سوید ده ایجا گله کردن ما و گهدارن ما و مثلا همو به هفگره ددن کونها اویا که هاتیش خورا انالیس و تیوریه که جوی چه دکن او هلبته نارین عوایه ازوید بیجم وکی دنجی پر يعني قدارن هنن بأواكي دلي ما جرم دكن باور بكنا أستنى كارمند ميدن أم حرو دقرين قابا أم وانا ما يدخوينن أنا كهنن دبيجن أم يخو بدن بشتاوهم بس بردوام بن أم براددن أم سبونسريا ودكن ونجمرة ما تشاوا جيجا بيد روجانا خو بجين بين وجين راديو السويدي بزمان كردي هل بتابيا كاجي سربلنداية جبوما أم دل جرمو دل مفردك وبهمان وقت جم خمجين دبن كو اف جهدار براستي هستي واف بون كم جارا مرو وقت هيا كو مرو بجهدار ارتك با مناقشات وبحثا هستو احساسي وابكن وشوا بخحسك نو فكرن ايجا اف يكا جلك ماليا فجمره وكي فرتونيه كهستيار تشيبو يا هم جاليه كو ام ادينا ما هنن وهم جالي جهدارن مكو وقع حسكرنا خوش نشانه مددن في وقت ده ام جلك سپاسی دار سپاس لورین اسدیسا ورم باكك عمر شيخموس كاك عمر بحفتاك اف مجار در روزنامه ومديا كردي السويدي ديه ام د شوبين قالك بيان ونرازي بون جهات نشاندان ميروجي دست نشان كر بنرينا و رايا قشتي بهالوستا رايا قشتيا كردا يعني بقشتي هالوستا قشتيا كردا چاوایه کردین سویدی تایبت و برای و افتر دکی آن پیوسته کردین سویدی هین بستر و بهستر هلوست نشان بدن گلو ریاکسیونا کردین سویدی آجی ریاکسیونا کردا چخص کاریگره مرف دو وی وارد دکاره چه زیده تر بکه جبر کو مجاره ما چاوا کارن تاثیر باندور وی بریاره بکن او دبيجن ابوري ام دبيجن تشكيدن وام يعني جواكا كردين سويدي دورتي دنا چار مانه ام كارن چه بكن برسياريكي پر باشا بري وي استخازم تشتكي ديروكي جوارا بيشم كوهيزن راست يعني راسترو لسويدي وهيزن راسيست جكام دا دخستن كو رولا سفاريس راديو سفاريس تي في كيمتر بكن وهيرش دكرن سر public service media بحساب زيادتر تأثيرا چپا دناب وانده هيا وديتنني لبرال و چپ زيادتر دناب وانده بلاف دبن جبرويا بري جيمي اوكسونو ديمقراطين سويديجي هيزن راستروتم رخنا الميديا السويدي دقرتن جرك نفوذا هيزي شبدنا باندا كيمبا لي ام تشبكن الفو بي يا لوبي ولوبي كرن او جو يك مري دانستاندني ب اندام پارلمان بکه اندام پارلمان منطقه خو ولایت خو با شهر خو دگلو اندام پیوه ابیک یاد یا د ماس میدیا د تشتاب نفسینا او اوایا چه بویا نوها مثلا کاکیا و کاک بلدانو ازو کردو هناك سويدي ما تشتاق بالافكر د ماس میدیا د سه مقاله هاتنا نفساندن يعني مري زيادتر د ماس میدیا د بحثا بيتشتي بكي قبريارا نراستا بايا نتجي خدايا غدرك تشيبويا قرك جارك يدن بشي كردي هر فكري بمينا ياس سيا اللوبي قرك مري وفدك يشيكا وفدك تفصيلا حمو آلية كردي نقول سويدي تجي وفدكي بيج كسي شش كسي جنو زلام بهرن
دعوا دیتنا حکومتی بکن، دعوا دیتنا وزیر راگەهاندنێ بکن، داوا دیتنا سەرۆکی پەرلەمان و هەنێک ئەندامی پەرلەمان بۆ کۆمیسیۆنێک هەیە بەرپرسیارە دوێیادا ئەگەر مەرێ بخوازە یعنی خوا پێشاندان نەماوەک بەرێتە سیراوی هەیە سانی لێ مەرێ تەرکیز بکە لەسەر وێیە هەر کەسێک و جێ خۆدا لە هەموو باژارێ سوێدێ ئەندامی پەرلەمان هەنە گۆژبووان منتیقا هاتنە گەرەک وەفدێکیش کووردا هەرەوان ببینە دو مەرێ وەفدێکی چێکە هەرە ئەندامی پەرلەمان و ببینە وەفدێکی چێکە هەرە حکوومەتی ببینە یادن بەردەوامە لەسەر نویساندنا دماسمیدیادا و رەخنە لەبێ بریارێ بگرە ئەوێ دێژی گۆلۆرین بەس کرد پر درخۆشکەرە هەنێک کورد دوێژن ئەم حەزرن ئەم بخوا ئالیکاریا مالی بدنج بۆ گۆ بەشێ کوردی بەردەوامە لێ وە زەحمەتە چۆ چاغی گەرەک مەرێ ڕادێکی سەر بخۆ دەینە نەک لێ ینی تو زەرەر تو لایە گۆ ئەگەر هەنێک دەوڵەمەندێمە هەبن کاربن وی 205 میلیۆنی رادیۆرە پەیدا کرد نەخراپە بێژن ئەم ئەو تشتێک گۆژوەرە کێمە حەزر مالیکاریاوە بکەنج بروێە لێ بڕاستی گرێدانە مەسەلا ینی من نویساندنێکی خۆدا نویساد بگو ئەز هێویدارم گە ئەف بریارایە تو گرێداناوێ بە پرۆسا ناتۆدا نەبە لێ مەرێ چ قاسی تێدەت فکرە ینی حەوجە ناکە گۆمەرێ باوەڕی بە کۆسپراسیۆنس تیۆری بکە هەتا گۆمەرێ بگێ بێ قەناعەتێ لێ گەلێک تش چێبوون ئەنگۆ نەتەسادفە گەرەک مەرێ لێ بکۆلە گەرەک مەرێ بەحس بکە گەرەک مەرێ لە دژی وێ هەڵوێست بستینە لێ یا هەری گرنگ وەکمە گۆل لۆبی مەرێ هەنێک نوێنەرین کووردا هەموو ئالیادا چ ئینسانی ئاکادمیسیان چ ئارتیست و ئەکتەر چ کەسایەتیان فەرهەنگی چ خەڵکێن سیاسی چ خەڵکێن ڕۆژنامەوان ئەوانە گشت بە هەورە وەفدێکی چێکن دانوستاندنە ینی مەرێ کارە دجوینێکی گشتی کوردادا پێنجی کەسێک لێ حەزر بن استراتیجیەکی دەینگە مەرێ چاوە هەوڵ بدا گۆ ئە بریار بێگوهرتن بەێ گەلێک سپاس کەکومەر برێز کەیای زۆل ئەم هەمان پرسێ شتێژی بکەن بنەرناوە هەلوەستەرایە گشتیە کووردا چاوایە کوردێن سوێدێ و ئەv تێر dike ev helwest û meriv dikare çi bike çi zêdetir bike tişkî ku tê li kek Ömer zêde bike di vî warê de bi baweriya me helwesta civata Kurd baş bû yani gelek xurt bû gelek aliyan lê piçek bê ew ê bê tesîrî yani tenê helwest maqaleyekî tê em bêjin çend maqale yan nivîsatî ew kirin beyan hene beyanên rêxistinên diaspora heye federasyonê heye lê ev zêde tesîr nake sanî bi baweriya me li wir kêmasiyekî zaîfiyekî heye lê ez dixwazim tiştekî bêjim ez ê girê bidim niha eger dîsa ez ê vegerim ser mesele Tirkiye helwesta Tirkiye berê ku mesele yani menaqeşe NATO hîn nehatibû rojevê Erdogan haftinekî xwe de got li meclîs li parlamentoya Swêdê terorîst tenê got hesta wî kî bû terorîst ew ê ku digotin 5 yan 6 parlamenterên asıl Kurd bûn û sê-4 partî bûn Partiyên Sosyal Demokrat Liberal û Partiya Çep ji bo navê wan hemû nas dikin zan wê çawa ez serokê federasyonê bûm yek ji parlamentera telefonê min kir bi şev acilen got ew ji me re dibêjin terorîst û îlan kirin ew kirin tiştekî hûn wekî federasyon helwest bûn me rabû bi şev me tiştekî nivîsand me piştgiriya wan parlamentera kir lê piştî ya anha
پشتی بناقشه ناتو دست بکری حتی ایرو هم پارتیا سوسیال دموکرات هم پارتیندن حکومتی رسمی فرمی جوارا گوتنی که هون دوی هون و نکن هون تشتکی نابیشن دوی پروسس حتی داوی نبه حتی انجام کی باش بو سویدی در نکه هون تشتکی نبیشن اگر yani بفكرن ام بحث اويدك انت انستitüsyon گریدای نظام حکومتine حکومت تاثیر وان هي تنيه شاوا دکار minister stüre bikineki ام واتشتان بحثك اللي اف دوان سالا 2 سال داویدا تشتی کل سویدی بون د دیروکا سویدا میجی یک انسان da nikar buji bigirta çava dikarın mesela yasayı kudarkinin çava dikarın باستخباراتك تركيا ولاتك وك تركيا استخبارات ويرا masaya müşterek çekildi. Serçe çekildi ser Astengiya devlet deskeftiyen Kurda yani komelgehi Kurdluver duhazın Asteng bikin. Ev kas vekiri. Na çema mesela bejin naha masaya ki orta Finlandiya ve Süveyç nabi yani. Çema masaya ki Türkiye ve Suriye çebe o ser o de masada de mijar bahsa Kurdikin. Em mecburun van tişta bidin berçava. Yani ev tişte lorin de beji dali formel de rast sedisat usayı. Eğer usabi uça yani pevisnak em denge hoji bikin. Vay ju jiber abori hati ev kirin o tu problem tünneyi herkes her malafı. Lever em bahsa tiştekidin dikin. Yani ev beşa Kurdi ne tane çar şanstı. Beşa Kurdi vek dezgah, vek saziyeki Kurdi, vek deskeftiye Kurdi. Ku servis hem jibo Kurdadaki hem jibo Suudiyadaki o vek dezgah dimine. Navi heyi. Beşa Kurdi. Ev jibo Kurda gelek mühim. Parasına mühim. Lever peren ne mühim. Ev çar karmen ne mühim. Yani lorin de beji ki karime ev devam bike li xwestine ev beşa bigir. Jixwe problem ew e. Em jî dibêjin jixwe problem bixwe ew e. Çima ew beş tê girtin. Li wir her car siyaset bûyî. Dema redaksiyonê Türka hebû ez bixwe yani gelek cara ser navê federasyonê çûm wara rûniştim kek vîldan çûyê hevalê din çûne me daxwaza ew ê kirî daxwaza beşa Kurdî kirî rê nedane. Hem Farsî hem ew Erebî û Tirkî rê nedane. Ev tiştane em zanin çîrokê batiştane. Çi wagt rêdan 2000 sala 2000 di kongre dibêjim Newroza Federasyonê de Marita Ulskog Kültür Minister hatibû hemû publik car ki sê-çar cara bankirin gotin em radyoya Kurdî dixwazin xanim jî li wir rûniştibû 6 me derbas nebû radyoya Kurdî dest pê kir. Îcar va tiştane van tarîxa em zanin. Yani li wir bixwazî naxwazî di nav radyo Swêd jî wekî din hemû dezgehên din Swêd da siyaset her car heye bûye ew ê bibijî. Li vir jî bibe nebe. Yani em bêjin yani alaqayê bi ew ê tune nebe, NATOyê tune nebe. Lê dîsa em ê hestiyar bibin di vî meselê de em ê biçin ser û wekî civat dengê xwe em ê zêde bikin ku sibe roj tiştekî ji viya xirabtir nekin. Ez gotina xwe viya dibêjim. û helwesta Kurda baş bûyî gelek belawelayî yani zêde tesîrekî zêde tuneyî em dixwazin helwest hebe ku ev çi dibêjin biryar bê paş te xistin yani. Belê gelek spas birêz Vîldan Tanrıkulu ez aynı pirsêj te jî bikim mere vî warî dî dikare çi zêdetir bike tiştê ku kek Ömer Şehmus û kekeya gotin tiştekî ku tilê zêde bike her wiha gelo heger dengekî gur û mezin derkeve ji Kurdên Swêdê wê ev biryar wê tesîrê li vê biryara radyoya Swêdê beşa Kurdî bike anna ya jî biryara xwe biguherin. Nuhakeke go mesela yani peywendiyên siyasetê û bürokrasiyê bêguman ne wekî ew dewletên ku em hîn bûne ne wekî Tirkiye ne lê tesîra siyasetê yani ew dezgeh bi xwe ji xwe siyasetê dimeşînin yani Förvaltningsrätt yani huquqa îdarî li Swêdê bi xwe ew kekî yani elmekî taybetiye ji xwe yani û vana bê siyaseta devletê
به çarçeve ya siyasete devleti tişteki yapılakin. Ez yek minak bidim. Yani vakta kekeye beje yani evya senteza tecrübe ya 5 sala ye yani beseda bu yerin usa çe buna. Em xandevan bunu lev ki üniversite Stockholm xandevan beşa Kurdi dersekî me heye hem lans praktik divê em herin li welatê xwe pratik çêkin 3 hefte ji bo hemû beşa derbas bû li Iraqê şer hebû nedibû ciyekî ku perwerdeya Kurdî heye nedibû em herin Iraqê me em mamosteyê me em rûniştin me biryar da ku em herin Ermenistanê beşa üniversiteyê gotin ku wala perê me tune ye me derxist ortê ku bütçeye ku here ji bo Ermenistanê em herin wê derê ji bo ku Swêd nedixwest bi Sovyet ra xwendevana bişîne wê derê alaka üniversite û devletê qet tune ye yani loma ew interaktif peywendî navbera bürokrasî û siyaseta giştî ya devletê da her tim heye bürokratekî jî wezîrekî emirekî nagre lê bürokratekî xeta devleta xwe zane û li gor xeta devleta xwe jî tedbîra digire ne maqûl e ku li Swêdê lêkolînek bêyî ku lêkolînekî çêbe Utredning gelo li ser di tesarruf de ji bo ku beşa Kurdî êdî entegrasyona xwe Kurd entegrasyona xwe temam kirine destê xanim de rêvebira Sveriges Radio belgeyekê heye Utredning çêkirine lêkolîn çêkirine remîs înstans dibêjin ji ciyekî re şandine gelo hewcedariya Kurda li Swêdê ji bo pêştebirina entegrasyonê êdî bi redaksiyona Kurdî nemaye gotine na û wexta em dibêjin radyoya devletê ye ji bo ku bi perê devletê ye devlet ji wan xwestiye bütçeyê wan girtiye di wê manê da em dibêjin yani ez zanim yani ne dezgehê di wê manê da girêdayî wezîrekî ye lê bütçe yani rêvebira ew kê ji ku derê tîne dibêje 205 milyon heta 2026 dibe em tasarruf bikin ji bo ku hikûmet bütçeya 2024 heta 2026 da perê radyoya ew kê girtiye radyoya Swêdê girtiye kêm kiriye maaş zêde dibin tamam baş e dîsa dibêjim dubare dikim ma ev tasarruf çû hat li beşa Kurdiya ew kê me xebat karibûn em jî sedî yani tasarruf wan hesab li ortaya sedî heşt ji bütçeyê ew tasarruf bikin hadê bira redaksiyona Kurdî jî ji hemû xebatê xwe tasarruf dikin ji redaksiyona Kurdî jî sedî 20 bütçeya redaksiyona Kurdî kêm bikin sedî heştê bira dewam bike çima bi temamî ji ortê radikin derewe divê Kurd ji bo aşkerekirina sedema esasî ya vê yekê zorê bidin ji müdûra giştî ya ew kê bipirsin bi kîjan Utredning te tespît kiriye ku hewcedariya Kurda êdî bi entegrasyona nemaye li ku derê kîjan remîs înstans bi deha komereyê Kurda hene zanyarê Kurda hene te ji ku derê pirsiye gelo Kurd hewcene sisê rapora migrasyon siber ket eksê wî dibêje di rojên pêş ta welatên ku Kurd lê dijîn û ji xwe Kurdbûn li wan welata Sûcekî ye ew ê zêdetir penaber bên yani rapora migrasyon siber ket ya 2023 bêje dezgehê devletê ye te ji wan pirsiye gelo na hemû van faktora wexta em bidim ser hev û yani siyaseta biyaniya da ji bo Kurda çi dibêjin yani em zanin berê Utrednings ew kebû roda bû şûna mehkemeyê Förvaltning îdarî ew kê
ütlenik sinemden yani vakta dezgaheki kurda telefoneki dikirin em karibun herin bi serokê wana direkt rûnin û derdê me guhdarî bikin û ew bikin. Niha tu dezgahekî Kurd nikare ji tu dezgahekî Swêdî randeviyekî bigire ku wexta xwe de here derdê xwe ji wana bêje. Ev ya tev prosesa NATO bû. Prosesa NATO niha çû lêkeya bi ısrar dibêje û pir rast dibêje. Ew dezgeha istihbaratê Wezarata Daxilî İstihbarat Wezarata Parastirê ji memûrê wan navbera Swêd û Ewkê de komîteyekî daîmî mekanîzmayekî daîmî çêbûye. Gelo ev mekanîzma çi dike? Ev mekanîzma kîjan biryara digre? Evana te problemin û vî karî divê em zêdetir bi awayên birêxistî kek Ömer Pêşniyarî wê bû pir di cî de ne divê ev ya berdewam be neyê seknandin awayên cuda bi kesên cuda re bi formên cuda re ev xebat divê bê meşandin û ji rêveberiya radyoyê bersîv bêxwestin sedî heşt bütçeyê xwe de hûn tasarruf dikin ji 3 milyar û yani ev ya pir mühîm e meha îlûnê de dibêje bütçeyê me di balansê de ye Omni do dinusîne di kasaya ew de 700 milyon para heye ew dibêjin em tasarruf bikin 180 karmend em ê derxin. Baş e sedî heşt tasarruf dikin ê Kurdî bira sedî 20 be lê ji ortê ranekin. Hewce be karmendekî derxin. xembe bûre. Roza xemberî gor lorîn xembe peşniyarekî min heye ez ê paş gotina lorîn ji we re bes. Spas. Belê gelek spas. Lorîn xan li ser xwe negire tu karmendê radyoyê bêguman raya giştiya Kurda bi piranî bi siyasetê girê didin dibêjin ne tesadüfe mêvanê me jî behs kirin şîrove jî gelek tên dibêjin Swêda ku ew qas bi demokrasiya xwe navdar e û li dinyê di nav welatên herî demokrat tê lê dema tê pirsa Kurdî û anavan vê sala dawî ku tê pirsa Kurdî û NATO û Tirkî van bûyerana dibin bi hev girê didin kêm zêde rastî jî tê heye yani hem spekülasyona hem jî di her spekülasyona de rastiyek jî heye bêguman dibêjin ciyê agir lê tune bi dûma jê nare yani ew jî gotinek Kurdî ku li vê mijarê dike tu ez bawerim tu hewcedariya ku biparêze tune ji ber ku hinek şîrove jî hatine dibêjin lorîn wek ku diparêze ez bawer nakim tu tenê agahdariyê dide agahdariya rastiya fakta ku li Swêd em dibêjin ku heye tu wê dibêjî tu tenê rastiyê datîne ser masê rastiya ku ji aliyê radyoyê tê gotin tu wê dibêjî ne ku tu nerîna xwe li dij ya jî li gel ya jî wê ez ya mixwast ez zelal bikim lê ez dixwazim tiştek di bîra mêvanê me jî hebe li Swêdê dibêjin atstødya û bevara minoritetsspråk ez dixwazim weya jî hûn ji ber ku heger veya hebe we çaxa dikeve ev jî dikeve beşa parastina me baş ka ev li ku dimîne heger ku qanûna wan diveya hebe û ku veya jî paraskirin û piştgiriya zimanên minoritet dibêjin bi Kurdiyayê were dibe ez bawerim veya li Swêdê heye veya ku dimîne heger ev hebe piştî 23 sala ku me re zimanê minoritet bigire ku bi Rûsî ve miqayese bikim ma Rûsî û Kurdî bi hev miqayese dibe yani aslan Kurdî ne minoritetsspråk e beriya her tiştî ez wê belê ji qusturam gelekî efû bikin ez Lorîn ez gotinê ana bidim te fermo tu jî êdî belê min xwast ez bêjim yani ez ê bi pirsekê gotinê bidim te û nerînê xwe li ser hem nerînê min û hem jî ê mêvana tu karî bêjî Kurdên Swêdê dikarin çi bikin ji bo vê destkeftiyê biparêzin ev pirsek ji me re ye ev pirsek ji te re ye ez ê ji hemiyar jî bêjim bes nerînê xwe bêjî li ser ez zanim ku te hinek kom kir
هم از و هم میان بشتر هر سیجی ماموستن و گلک سالج مگلکی بهتر بخبرتن و لسوید مانن اولات مجالک دائما کو ام باوکی آزاد بیر بکن و هست خود در برن و راستی جی بیجنی جا ور 18 ساله دسازیه که کار بک به عالی به ایجا از تنه گواز لال کرنا ددم از کسی که نپارزم از تنه زلال دکم ایجا هلبته هر یک جخوره هزر خود بیجه و هست خود بیجه هیویدارم کسک مشاش فهم نکه برای هر تشتیش بیرا جی نکن که تعدل مد به ام کارمندن لور کار دکن اون باور دکن از يعني ساعات البش كردي قدينم يكو از بمالباتا خرد قدينم بقلكي بيتره بمالباتا كمان مالباتا من يعني جريدانك مي پر قوين هي ام حرچار كان مندن بشيرات يا السويدي ايجا بقاسي كو دلي ما بسرفد شوته از باورناكم دلي كسكي دي بيبه بشوته نجبر ما كارمندا لجبر هبونا بشي كردي دراديو السويدي دو وبو كردن سويدي من از الويفا جرم مينوريتيت سبروك انجو جروبن مينوريتيت اتنيكي للسويدي كردي لسروا ناين قردن او وكي مثلا صامينن فنلندينن يديش چارن مامستا چار ميكل بله وجا صامي جي قالك دبو كنوان هنن حساب دبن او جيل سرد چندينه لي امدن جروبن جمرد بسبرو جروبن زمانينا پر زماني ايجا او جروبن ثابت كينن حالي حاضر ده كردية صومالية فارسي داري عربي انجليزي وكي كروس اوفر او جي هيا لي مثلا قالك قداري مدبيجن اوكي ما اگر ام هاتنا انتجرا كرن ام كتنا نافجوا كده فارس جمع قالكي بهتر هاتنا انتجرا كرن كتنا نافجوا كده اقالو چما نفارسي چما كردي لو درجة او وقت بدان برهاف مقارنة هي باش فارسي نتنه فارسي جي داري تدايه ومحمد زانن الشر الافغانستاني بويد وصال داوي چبان دور كريه لي تخازم وي بيجم مثلا تريدني وسبروك افرشين اوا كما بحثا وكرو كو ريفبري لويفد جارد بلغور و كنترولا مكري و اناليزا زماني ما چكريه ام وان انجام دبینن و ناجی زانبن کو ام باشه کردی ام روزنامه وانم برای هر تشتی هلبته مو پرسیدکن سر چه بنگهی چه جماره هنن چه انالیزا کی چکیه جبرد و 18 سالاده بقاسی ام ما لگروپا کردناریا و ما گروپا کرد لسوید شوپاندیه باورناکم کسک دن کربه ستاتستیک درباره گروپا کردا اصلا تنیه لسویده جبر کو ام به ولاتن دمیگرافون سوال که نابجن فلانکش کردستانی هاتید بج عراقی هاتیش ترکیه هاتیه ج ایران ج سوریه هلبته پرساجی بله اف جی یک جبنگه و کنترل زمانیه گلو پیلا پنابرا جوی ولاتی کا چند هاتیه ایجا اگرم لوی ولاتی بنارند و بحثا 4 ولاتا بکن کو جدهمین ولاتن هری بهتر پنابر جیتن بو سویده ده لیستا میگرافون سورکت دزگاه کوچه اویا کاجی او آرگومنتا بگومان مج همه بره و برارگوتیوم هر دی جوینا درودنن یعنی ام جی رونشتینا مینن ما دستک دانن یا سروکیوم رونشتن دگرین ام روزانه دی جوینا دانن و مناقشه خود کن و ام لید پرسن و لید کلن یا دوم انتگراسیون انگو تبلیبونا جواکی لسوید چاوا تن پیواندن ما او پرساکریه او دبیجن سر بنگه 12 سال داوی 12 سال داوی ملی بنارم پیلا پنابرا کج سوری هات هلبته بشه کرداته ده هبو هلبته او نهاتنا تام انتگریره کرن گله کرد هاتن تبلی جواکی بونن و کتن نافکار دو زمان دو پیش کتن لم خوش دبینن جی کو بشکل و داره هیا هینا پیوستی آوان به جواک ناسینه هیا به نوچه رادیو سویده بزمان کردی هیا و ام جی پیلکن کو ام پرسگریک وان دگهین رادیو سویده بزمان سویدی ایجا لوی در خدمت آمد دو جاره یعنی ام ددن و ام دینن و ام پارو دکن دا اف گروپ زودتر تکه ناو جواک دا انتگراسیون باشتر ببه اف یکا جی هلبته نه استانه ام کارمندن رادیو سویده بشه کردی ما اف یکا گوتیه و دو بیجن جی ده همون جوینه خوده ایجا ما او پرسا کو
ev analîz kê kiriye û çawa kiriye ew grupa wayî serbixwe ye li niha me daxwaz kiriye ku em bi çavê xwe li van hejmara binarin vê statîstîkê binarin ji ber ji me bi xwe şexsî wek rojnamevan mereqeke ku zanibim gelo pêla penaberên Kurd çend e û çawa hatine jimartin ji bîranekin jê ez bi xwe jî min migrafonsverkê te kar kiriye wekî asîl pirevnîsandlegere ev mesela expertîz grup ber piraniya we bikê masînin piraniya we ne aktuel in yanî nabêjim yanî rêzê li karê wan jî digirim lê ji mafê me jî ku em bizanin ser çi bingehî ev analîz hatine kirin û em wê pirsê jî dikin îca bela Kurdê me çi bikin Kurdê me azadin bi nerînê xwe helbetê ez wek karmend radyoya Swêdê de yek jê naxwazim û nikarim bêjim bê wê çawa bikin lê wek min got vî welatî de me azadiya derbirîna vîr û baweriya heye hesta heye bixwaze deng bilind bêje ê bixwaz bi nivîskî ji me re bêje ji me re wek karmend yan jî ew pirsê ku em nikarin bersiv bidin em dibêjin û karin wa pirsa bispêrin birêvebira giştî ya radyoya Swêdê Sîla Benke yan jî şefê Ekot Klaus hem herkes serbest in wekî dibêjin û em ji bo piştgiriyê her wiha gelekî spasîdarin û wekî dibêjin nû me qedrê xwe nas kir nav Kurda de ew ê ku ji merdin vîsînin bi dilekî şikestî em dîsa jî dibêjin ku ev biryar hatiye dan lê tiştê ji destê me tê ev wekî din biryareke serbeşê pir zimanî ya radyoya Swêdê û ez wê jî bêjim ku tesîr gelek bûye li çendîn beşên dinê radyoya Swêdê yani yek ji wana ku ez bi xwe lê ecîb maymam beşê pêyet moron beşê stûdyo et ku ji mestrîn bernameyên radyoya Swêdê ye îca di halê hazir de yani bi rastî atmosfereke ewlo herkes birînawan bi wan xuyaye Lorîn belê مگو هر کس بریناوان بوان خویای ایشا بریناوان اما ایشا ما بشا کردیه بێگومانم فێم دکن gelekî spas Lorîn kekomer te got ez ê tiştekî bêjim piştî axaftina Lorîn ez tenê dixwazim tiştekî bêjim di nav Kurdên Swêdê de tirsek dest pê kirî dibêje gelo mesela ku we jî destnîşan kir mesela NATO Tirkî û siyasî û tiştê wa gelo wê aniha beşa Kurdî va wê bigirin a radyoya beşa Kurdî gelo wê dest pê bikin destgehên destkeftiyên din jî ê Kurda ku we gelek kesan beriya me we bingeha wê çêkirî we xebat ji bo wê kiriye bi hezaran îmza hatine komkirin xwepêşandan çêbûne gelek xebat hatî kirin ji bo destkeftiyên li welatê em lê dijîn û em îro mijara me Swêdê li welatê Swêdê gelek destkeftiyê menê din jî hene gelo wê dora wan jî bê ew tir jî di nav civaka Kurdê heye gelek şîrovê wiha jî tên kirin dixwazim yani mesela perwerdeya zimanê Kurdî Pirtûxana Kurdî, Komeleyên Kurdî, Federasyonên Kurdî yani ewana jî gelo hêdî hêdî di xeterê de ne ew jî pirsek tirsa Kurdên Swêdeyê kek Ömer ez gotinê bidim te her wazê bixwazim hûn hemû gotina xwenî dawî bêjin li ser vê mijarê ez ê yeko gotinê bidim we belê kek Ömer pêşniyara min eva paşko min guhdariya we gişa kir belê em eger karibin 4-5 kesekî aqil di nav Kurda de bibînin wefdekê çêkin em herin serokê Sferyes radyo bibînin ew xanime û digel de münaqişe bikin yek ew pêvan çi bûn got bû sebebê girtina beşê Kurdî û em dawa bikin gerek beşê Kurdî neyê girtin yan carekî din bebe ev yek ya didiya merê nek tenê digel wê de di mass media jî de nivîsandina bike bi rengekî rexnegirtin lê evaya tiştekî nerast bûye gerek bê rastkirin yani ême gelek cara di welatê Rojava de tê bîrawe Bush sala notî yekê de koça firehya Kurdê Iraqê bo Tirkiye û Îran û xelk di nav wan çiya de dimirin Serok Bush çûbûn ji bo tatîlê û masî digirtin lê raya giştî cîhanî ew mecbûr kir vegere ew no fly zone û free zone li Kurdistana Iraqê çêbû
لسبب دنجي مثلا دونالد ترامب سال 2019 پاش تليفونك دقل اردوغان دا بريار دا قو هز امريكي جهنك منطقة بكشينا وريدا قو اردوغان هرش بكا اللي دناف كونغرس امريكي بخدا دناف خرايا قشتي امريكي دا هو قاسي ناراضي بون پیدا بو قو ترامب مجبور بو بريار خو بقهره لبراجي نبي دوستن يعني دناف ملت سويدي دا دناف سياسي سويدي دا دناف ماس ميديا سويدي دا دناف هنرمند و كسایتین منابودنگ سويدي دا قال لك دوستي كردا هنا وحاضرن جي بسليرياما بكين قابا قوام هنا قابا بابش قوتنا مني داوي أوا از مخرن دوی قناعتي داما قو دسكفتن دني كرداتي كبن مترسي اجبرقو جنو هذا يعني اگر ام خوا ناراضي بونا خو ديار بكم مني بساندم بوفدا بدانستاندنا وانا اگر تشتكي ولي هبا جي قوز باورناكم هبا ام كارن ريلي بقرنقو ضرر دن لمنك هبا وكو جروبكي دوی ولاتي دا تشتكي قولورين قو تنم اجي بخازم تأكيد بكم مثلا كردي ما وكاربندي ما دبشه كردي دا چل چل أستراليا چل أمريكا پر بدلوجان جبو بشه كردي كار دكرن يعني اما پر باشته بيرهما قال لك جوان كارمندي دنگي أمريكا جمارة دقوتن ام تيناغن هون كارمندي كردي چما هو قاسي بدلسوزي مثلا هون 10-12 ساعتا کار دکن بیگو هون دعوا تعویزه بکن يعني اوورتید بکن وقت بیشن اما برسبا ما او بگو ام خدمت ازمان خو ملتی خود يعني نکتنه گو ام کارمندی دنگی امریکانا جبر گو بایا ام وقت خدمتك جبو خبات و تیکوشینا ملتی خود زانن چجبو زمانوی چجبو چانداوی چجبو تفقراوين سياسي يعني او هبالي بشي كردي الفيدجي بعيني رنگ بو بعيني جبر ولا قال لك راضي بو نسربلن بو بكاري خو جبر ولا جي قرق امالي كاريوان بكن ام كارن علي كاريوان بكن جيب بردوان بن بشايا ديسان بابا قشجي بكن نكتني بو رنگي تمام بما قريدانا ببروسيا ناتو راقومانا كي من هيا اللي از ناخوازم ناوروك كيف راه بدي بيه بيقومان هناك آلي هنا دستي وانتد هيا لأز باورناكم بش برنگي كي قشتي بريالي كي يقرتي افتشتايا بويا مري زيادة تيد نخوينا باشترا طبعا سپاس gelek spas برز همشموس برز که یزول گفت نتنین داوی لسروی مجاری چی بکن بله تصادي من هناك تشبو من نزلال بو شوم شات جي بي تي هي بيكون زان artificial intelligence مجوان برسيم قلت بشك مجوان نفسان دي وندرلاك قلت يعني تشتكي واهي دو خازن داخلين هون چه دبیجن اوا برسیم نفسان مجوره شان ده چاته ده هی پنج نقطه دانین دبیجه پیشی هرنج رادیو سوید بپرسن اب مثلا جبوچه هناك لورين خان جو بحث كيرا وتشتا دبي فرفروغان تيل بوليتيكا اكتورر دبي اوانا بوارا تكلي تشيكن يعني ك تكلي وان هي تنيه اللي بس حكومات تجدك جرانسكنيغ اب medyana و چار هری مهم دبی offentlige handlinger و utfrågningar. Ev tiştek kek vildan baskir yani çi sebep hebu ki ev tişta em dikarin eviya daxwaz bikin jiwan. بله وای O nokta pêjî dibêjî hûn interese grupper hûn dikarin yani em bêjin federasyonu şahsiyetin nizamkî nikîne rêxistinê ku hene navxwe da civînek çêk wek kek Ömer dibêjin meriv kare delegasyonek çêkî yani jî bi awakî meriv her wan bibîn yani ev tişta
em dikarin nişan bedin ku em dişopînin evî mesele. Dikarî aborî bipirs, dikarî aborî nebe ne mesele. Lê em heqê me heye em wekî gurbek nezîkî 150,000 dezgehekî me tê daxistin. Heqê me heye ku em bizabin ev ji bo çi bûye. Sebep çi em dikarin paştevî biryarê bigirin yan negirin. Yan jî em ê piştî vîya em ê çi bikin. Yani pêşniyara min em piçek hedef armancekî ji xwe re peyda bikin bêjin ku ev vava tiştane em ê bikin. Ew yani ji destê me ew tê em ê wiya bikin. Êdin gelek tiştê mezin belkî em nikarin bikin. Spas. Belê gelek spas ji bo agahdariye. Birêz Vîldan Tanrıkulu, tu çi dibêjî gotinê te yê dawî di vê mijarê de? Saz bêjim em çi bikin? Beli yani kek Ömer û kek ya ev kavî anîm bahev ez li gel hemû û ev Weftek pêwîst e. ev intelligence belkî kopya ji me girt veke ya. Yani beriya xelas me tiştekî ji Lorin xanimla bêjim yani kedevan xebatovan pir hêja ye tiştê ku em li bir münaqeşe dikin rêveberiya radyoya Swêdê ye. Rêveberiya peywendiyên dezgeh û tiştên dinin. Yani em hin tişta çawa yek bi yek em çawa fam dikin ne mesele ew e. Lê ev jî bêguman yani li ser tecrübeyekî min 40 sale kek Ömer 6 sale kekeya 5 sale li ser wî ava dibe yani ne mesela evkeye û yani Kavre Swêdî dibêjin beret tîgat mîstanke yani ême em Kurd xwedî mafin ku em ji wan tişta şüphe bikin ji bo emareyên pir aşkere li ortê hene. Pir aşkere hebûne yani ev 3 salê dawiye hebûne, 2 salê dawiye hebûne, îro jî hene û bana bi belge ne û rêveberiya dewleta Swêdê ne maqûle ku biryarekî bigire hundirê du meha de dezgehekî wisa a 23 salî daxe. Ku rûniştî ye. Yani Ku tevlekirî rûniştî. Karmendên xwe. ne mesela ev kirine ez anim ew mesela ew felsefa devletên û rêveberiyên siyasî yê rast e ê totalîtera ye dibêjin ku verkstellîghet divê xurt be em zûtir qerar bidin. Ez barim biryarekî girtine ev wextên remîs kintir bikin. Mesela li Swêdê kanûna esasî du parlamentoyê da bê qebûlkirin derbas dibe. Yani Swêd û Türkiye hebû xapandin. Yani ew kanûna terörê ku heft kelîme tenê têda heye 2021 da hatibû qebûlkirin 2022 da carekî din hat qebûlkirin. Lê ne Swêd got ku min viya ji bo NATO nekiriye ne jî Türkiye xwest wisa nîşan bide ku yani alaka wê kanûna guherandina kanûna esasî qet bin mesela NATOyê ve tu nebû. Ew salek beriya şerê Ukrayna ew kanûn hatibû kanûna esasî hatibû guherandin. Lê neketibû icraatê ji bo ku divê carekî din jî di parlamentoyê da bê ew kirin. Yani vana tev tecrübeyê şeklê rêveberiya siyaseta devleta Swêdê û girêdana wî bi bürokrasiya Swêdê ye. Ez li gel hemû pêşniyarên kek Ömer û kek Keyame divê em du vê tiştê bernedin û her ku biçe hin birêxistî be birêxistin be organize be û hemû ew alternatîv sibê varê jî bi Lorin xanimle em ê beşdarî programekî müşterek ya Swêdî bibin û sê heb hem ji hikûmetê hem ew kê sê heb jî endamê parlamentoyê hene li wê derê jî em ê bê tiştê münaqeşe bikin divê em diya fireh bikin münaqeşeyê fireh bikin heta ku ji destê me be şeklê nû yê organizasyona ev protestoya xwe ev daxwaza xwe ew bikin em karin sloganekî tespît bikin prioriterat besparîning ji hemû bütçeyê sadî 8 spara dikin redaksiyona Kurdî jî
سدی 20 بکن سدی 25 بکن لی به تباییش ortaya رالکن yani داخوازه کی پر کنکرت کاره ببه yani هیویدارم ام دنگی خوب به هفرا این به ارگانیزه هم به خورتر برند بکن سپاس کن جبو به تبا سپاس جبو و سپاس جبو پیشنیاره و پیشگیریه و هیویدارم دنیزکترین دمه ده پیک وره اف وفتا که کمر پیشنیار کرو گوت که انجامه که بگره لورین ام گوت نتنی داویجی بگرن خبات کرمه یا هجای دلال 18 سال است شوپینم زانه بله راستی نظام از چی بیجم هر تشت گوتیه براز بناوه خو و بناوه هفکار خوی بشه رادیو سویده بشه کردی سپاسیا هر کسی یک بیک بکم جبو پشتگیریا گلکی گرینگ دوی دما زحمت دشماره ازانم افکار مایه لی خزمتا جبو وابو جبروی جی ام دوی حالت دوی روشه دبونن یک کس خمامه هفبشه از کارموی بیجم کو ام سپاسیدار همه نامه و هستن ونن و گوتنن ونی خوشن و بوسر بلندن کارم تنوی بیجم واکیدن از بیجم ما بحث همه تشتدن کرنن به هیویا کو بیشتر ده هیوی یک جار قطنا بن لی تشتج دست مدرد کبم دکن جولو پیوان بله گلک سپاس لورین گلک سپاس برز که ایزول برز اونا شغموز برز ویلدان تن رو خلوش با بشتاریا و یا وی برنامه هستی ما که وند وی مجاره ده براستی ام همو شوقون کردین سویده از باورم که عمر شغموز که بریام همویا لسویده از باورم هستی تجیه ما برکی ده قد دی جوارتر به جبرکو تبريامة اللي وتشاهدي دسكفتين كرد وكردستانيا السويدي زبارم يعني إيشا ما يكاس خازموه بيجم سپاسيا ودكم وسپاس جبو پیشنياري و هيفي دكم كو ام زوترين دميد وفتكي بيك بينن و انجامك باش بگرن و مزگينية بدن کردین سویدی مزگینیک خوش از بوی هیویمه دبات دوام دکه سویجی در رادیو آشتی ده از بارم برز ویلدان تاروخلو لورین برزنجی هون لورجی میوانن هر وی دوام بکه از هیویدارم کردین سویدی ازانم کو پشگریه دکن کو بهتر و بهتر و بهتر بکن دنگ بدن و نامه میل جه ردکسیونا رادیو سویدی بشا کردی را بشینن بر پرسیاری وان را از بارم هر دلوپک بدلوپا دبگول ام غمساریه نکن ام قنا نامه بشینن تشتیکو جمعتی او به اموی بکن دیسا سپاسیا و هر چارا دکم مالاوا آوا سرکفتنی دخوازم صعب نامه معقول نک نامه تجوبه معنا قال لك سباز جبوفيتي بنيه كمر براستي دفنا ما معقول بامن كارن غازي وقليب كنم تاني كارن بفاكتا وك لورين خان جيغوت ام كوركت چند رزقا نرازي بونا خو نشان بدن و باش بپشگریه قال لك مزنه وديت لورين خان سپاسيا همو رياكسيونا كركو قال لك ميل هاتن وقال لك كس بشجريه دكن ونرازي بونا خو نشان ددن ام بردوام بكن باورم ام انجامك باش بگرن هيفي دكم ام انجامك باش بگرن سپاس بو ول متا ما شکر سپاس بو ول ما گهدار کر سپاس بو هم بشتار بون مالا و ام بجن ایوار باش کردستان سپاس بو ایوار باش مالا و تبا ایوار باش